Hey guys, so welcome back to another video. Ngasigi video si mayamna title dagi su khangbiramani ko. Isagi pokpa numit habadi Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Adumaina isagi pokpa numit ki matungina lakadorba week habadi hoi week se asangmadi Sunday dagi start tawani na ngasi dagi di hawdoine but lemhoriba ngasi Sunday sidagi na next Sunday phawagi laiba upcoming week se sisida isagi ba kari energy advice lagi habdu yengdoine ba ko. Ado ahanbada akoi Sunday gi oiba kari energy advice lege habado yengminarase energy advice oidone yam hena in depth oinadi chatlaroi ko adum just numit amamamgi kari energy advice pige habado khak yengbagi waneba. What do you need to release? Winning moon hai ko. Prosperity lies ahead. Mincakan. Sisterhood of the Rose ko. No hariba card chiga tholae. So Sunday pokpi ba actually now sing in the upcoming week se ko. First and foremost, what do you need to release hariba question mark oiba card ama energy advice na pi ko. Sige card china kay describe tawri no ha matamda Sunday oibri ba actually now Sunday da pokpi ba actually now sing se lakadorba upcoming week sida isada leiba isada mangzaba or isada kanadaba negative energy natragana negative circle, negative group of friends or any negative thoughts singdagi isase like aphabaromda lakpa ngamnaba isagi side dagi negativity singse release tawthokiba ngamnaba hotnabiyo hayeba ko. And then prosperity lies ahead hariba card chi matungina lakadorba upcoming week se Sunday pokpi bachili now singi oina it will be a prosperous and like adum growth leiba week ama oigani aduduna productive oiba week ama oiba yabagi possibility lei luck ke dum good visions pi ko aduduna isana lakadoriba week se productive oina utilize tongna hotnabiyo hayeba ko. Next minchakan hariba card chithole ko sigi minchakan hariba card chi matungina Sunday pokpiriba ichili now singna isagi oiba habadi lakadoriba upcoming week sida isase yamna tight and busy schedule oigiba thamak yam chinbana maram oiraga yumda pothaba ngamdaba natragana isagi naknariba maruk mapang or yam close oina punba imung manung gimi oiro natragana isagi partner ko oiro sidagi kitang distance feel tawbai tapta tawba isase longing of home haidi yumda lainingba pothaningba isagi ba self time khara pamba adagi personal time khara pamba sigumba khara thengnabi yaiba duna hoi yamna productive oigadaba week oye phajna utilize tawnabadi hotnabiyo but isagi personal space su kanthogadi chatpigano na hayeba ko. Sisterhood of the Rose so sigi card chigi matungina Sunday pokpi bachili now singse lakadorba upcoming week sida isagi female friends ko haidi isagi marup mapangda isagi nupi laiduna ko nupi imanabi gumba natragana isagi sister gumba natragana isagi feminine energy isagi life ta haitare ko isagi mother dagi oibiyai sister dagi oibiyai natragana female friends dagi oibiyai isada support sense of support gumba adagi isada some sort of haidi kanaba help gumba khara dum phangba yabai possibility laiye aduna like do not fear to reach out haiba gumba ne ba ko. Last but not the least, no hariba card chithol eba. Sige no hariba card chigi matungina Sunday book pri bachili now singna hoi lakadariba week se am productive oiba phabo oiba yabagi vision dipi but still isana pamdaba or isada phattaba or kanadaba situation adi no haibada kibiga no haiba advice se card tai phangeba ko. So that's all for Sunday. Mathangi reading amuk ngaiminarse ko. So Monday pokpi bachili now singi oina lakadoriba week sigi damakta kai advice pige habado mayam punna yengminarase. Communication is key. Emotions are running high ko.
You're already doing it. Mintakan again. Lip haiba. So, sige cardsing sina Monday ge ba vision pe doine. First and foremost, communication is the key haiba card chan hole ko. So Monday pok pe bai chuli now sina lakadar ba week ase sagi ina dum hoi luck se dum around average te leye yam hena high oi basu ide yam hena low oi basu oi de ba ko. Adu targa su isana isagi marup mapang da oiro natragana thabak ingkhang da bu oiro or any situation da fazana pau phaudok na daba dagi ko isada issues kumba problems kumba khar arise tok pi ba maybe isana mingona pau phauning da bagini khangde natragana communicate tok thokning da ba isa sa open oi thokning da ba any maram khar dagi isada haidi negativity khara issues or incidents khara arise tok pi aduna lakadoriba coming week sidi isana yari ge openly communicate tawna bu hotna biyo mi khuding maka haidi doubts kumba issues kumba yari ge sagat pigano jaga ayambada isagi any situation or problem arise tok matamda communicate tok thoga loina mak solve tawba yaba ngakana ayambo oiramgani aduna isana like kai haini hold toraga thambida bida communicate tok thokna bu hotna biyo na hayebako. Next, emotions are running high hariba card chi tholebako. Sige emotions are running high hariba card chi matungina Monday pokpe bachilinaw sina lakadoriba coming week say sa say emotionally kitang overthrown oiba adagi emotionally kitang overwhelming oiba wakhal se khare hena khanjan bagumba overthinking do bagumba adagi kai haini kitang emotionally high oiba gumba siguma kitang thengna ba yai aduna maram oiraga emotion na mang tharaga decision lobadagi sagi aphaba khara like grab tawba ngamhawdabagumba khutagi nanthokibagumba adugumba khara thengnaba yaebako aduna yaragadi emotional side se kitang control la thamnaba hotnabiyo na hayebako. Next, you're already doing it hariba card chi matungina Monday book pe bachili now sing se lakadoriba coming week se isana isana doubt thamjabagumba doubts lejabagumba adagi isana thaba ama tawgena khanba matamda isada limitations thamjanjabagumba isana isa trust tawba ngamdabagumba adugumba khara thengnaba yai haidi confidence kitang low oibagumba adugumba khara thengnaba yaibako ado lakadoriba week se isagi oina phattaba negativity pakna leite tawbadabu isagi emotional overthinking and emotional overwhelming na maram oiraga isana isabu hanthana lawjaba yai aduna adu tawdanabagidamagta isana yarige strong oina chatnanaba hotnabiyu keep your emotions under control adagi overthinking gumba se control tawbiyo hayebako. Mintakan hariba card chi matungina Monday pokpe bachilinaw singna lakadoriba week se yes like try to utilize it in a productive way yamna productive way no chatnabasu hotnabiyo di taragasu isagi personal time personal space khara su lowba kawbiganu na hayebako. Last but not the least, lip hariba card chi matungina isa se previous haidi past few weeks se adum yam ka hena productive oidaba isana isada self doubt leibagumba adagi isana isada haidi like thajaba ngamdabagumba adugumba situation khara counter tawba male ado like lakadoriba coming week sida isana achauba step ama lowbada pakhatpiganu universe will always bless you hariba advice card tagi phangibako. So that's all for Monday. Ngasigi weekly reading si kay Monday gi visions da loizare ko. So mathang sina koi Tuesday ko. Tuesday bokpi bechuli now singi oina kari energy advice lege card tagi kari energy visions phangge habado mayam pun yeng minarase ko. Anna, grandmother of Jesus, and then star sit ko. A time to give rather than take. So Tuesday gi oina upcoming week se lakadoriba week se be kind, be gentle ko pukchel chawthokpa kind oiba sidagi yamna kanaba phangani. Emotions are running high. Expect powerful change ko. So Tuesday gi oina first Anna, grandmother of Jesus hariba card chitholei ko. Sige card china isa se lakadoriba coming week se Tuesday pokpi bechili now singi oina isa ge ba broad visions mayam open up torpogumba isagi intuition trust to biyo isana isagi ideology trust to biyo isagi wakhalon bu trust to biyo ko
ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯗꯛꯇꯤꯚ ꯋꯤꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯄ꯭ꯂꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯅꯤꯡꯉꯛꯄ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤ ꯐꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂꯒ ꯂꯧꯕ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯁꯥꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯐꯕ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯄꯣꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯋꯥꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯄꯨꯛꯆꯦꯜ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯌꯥꯝꯒꯤ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯋꯦꯜꯐꯤꯌꯔꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯐꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯥꯏꯟ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯟꯅ ꯇꯧꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯕꯠ ꯁ꯭ꯇꯤꯜ ꯀꯟꯇꯤꯅ꯭ꯌꯨ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯐꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯕ ꯂꯩꯌꯦꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯟ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯥꯔ ꯁꯤꯠ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯗ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯏꯁꯥꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯇꯔ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯂꯨꯛ ꯑꯥꯎꯠ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯣꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯗꯥꯎꯟ ꯆꯠꯂꯨꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯈꯔ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯋꯥꯜꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯂꯝꯕꯤꯗꯣ ꯏꯁꯥꯅ ꯑꯣꯏꯅ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯕ꯭ꯔꯥꯏꯠ ꯁꯥꯏꯠꯇ ꯆꯠꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯣꯇꯤꯚꯦꯇꯦꯠ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯊ ꯑꯃ ꯊꯤꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯨꯝꯕꯅꯦꯕꯀꯣ ꯀꯥꯔꯠꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯁꯦ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯦ ꯇꯥꯏꯝ ꯇꯨ ꯒꯤꯐ ꯔꯦꯗꯔ ꯗꯦꯟ ꯇꯦꯛ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯏꯁꯥꯁꯦ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗे ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯋꯤꯛꯁꯤꯗ ꯏꯁꯥꯅ ꯃꯤꯉꯣꯟꯗꯒꯤ ꯀꯩ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯐꯪꯅꯤ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯀꯩ ꯑꯦꯆꯤꯞꯃꯦꯟ ꯐꯪꯅꯤꯅ ꯈꯟꯕꯩ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯃꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕ ꯃꯤꯒꯤ ꯍꯦꯜꯞ ꯇꯧꯕꯔꯣꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯣꯀꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯂꯥꯏꯐꯇ ꯍꯦꯟꯅ ꯒꯨꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯚꯤꯖꯟꯁ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯒꯨꯗ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯏꯝꯄꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯏꯃꯣꯁꯟꯁ ꯑꯥꯔ ꯔꯟꯅꯤꯡ ꯍꯥꯏ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗे ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯋꯤꯛꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠꯅ ꯃꯥꯡ ꯊꯥꯔꯒ ꯗꯤꯁꯤꯖꯟ ꯂꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯑꯣꯚꯔ ꯊꯤꯡꯀꯤꯡ ꯑꯦꯟ ꯏꯃꯣꯁꯟꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯦꯛ ꯀꯦꯌꯔ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯂꯥꯁ ꯕꯠ ꯅꯣꯠ ꯗ ꯂꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯄꯥꯋꯔꯐꯨꯜ ꯆꯦꯟꯖ ꯁꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯀꯥꯔꯠꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗे ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯀꯃꯤꯡ ꯋꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯀꯦꯔꯤꯌꯔ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯂꯚ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯐꯥꯏꯅꯥꯟꯁ ꯃꯦ ꯕꯤ ꯂꯛ ꯀꯣ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯑꯦꯛꯁꯄꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖꯁꯦ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤቭ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯦꯅꯤꯐꯦꯁ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯣꯏꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯥꯈꯜꯗ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯀꯥꯎꯟꯇꯔ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯥꯏꯛ ꯄꯣꯖꯤꯇꯤꯚꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯑꯦꯀ꯭ꯌꯨꯃꯨꯂꯦꯠ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯩꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ ꯁꯣ ꯇ꯭ꯌꯨꯁꯗꯦꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯋꯤꯛꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦꯀꯣ ꯍꯦ ꯒꯥꯏꯁ ꯅꯦꯛꯁꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯋꯤꯛꯂꯤ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯔꯤꯗꯤꯡꯁꯦ ꯏꯅꯔꯖꯤ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯁꯁꯦ ꯀꯔꯤ ꯐꯪꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤꯀꯣ You're already doing it. Share your voice. Trust the needle ko. Your dreams need a practical plan. Balance spirituality and practicality ko. So Wednesday ge ba vision amu yengminarase first and foremost Wednesday pokpiba ichil inausingna lakadorba upcoming week se overthinking gumba tawbigano adagi isana isada doubts leibagumba adagi isana isabu trust tawdabagumba leitaragadi adugumbadudagi like khongdo thangdokpirao like trust yourself value yourself ko aduga isagana isagi worth khangbiyo isana isagi effort to dedication to khangbiyo aduga life ta isase mai paktre natragana downfall chatle or any negativity counter tawbagumba leire haitaragasu ninghanabigano life haibase good and bad things na like adum balance tawraga chatkadobane ko aduna isana hojik se wakhal sonthabagumba ninghanabagumba khatang mayoknaba male ado lakadorba coming week sidadi isase strong oina bounce back tawnaba hotnabiyo you're already capable of doing it even you're already doing it ko haidi sana kaino pangthokena khanobase phangba yabagi or ngamba yabagi potential isada leiduna like kibigano ko haidi isana risk lawba kibigano isagi afaba tanba ngamnaba kibigano ninghanaba tawbigano don't take a step back take a step forward habase cards na pibo ko next share your voice haiba cards ki matungina sida sumo haire ko isase past few weeks or past few months se isagi own voice se isana dam tawraga thambagumba isase mingoda wa ngangba khotpang kaya ngamdaba or isana kaino manganguragadi problem oigadra kaino action khar ulragadi problem oigadra sumaina khanbagi isana wakhal nungaitaba or isana phummaga bottle up tawraga thamba emotions kuma khar leiba male ko ado hojik to coming week sida isado isagi voice se isagi maruk mapang oiro colleagues oiro family do oiro share tawbada kibigano like
burst out tꯧꯕꯤꯌꯣꯕꯀꯣ bottle up ꯇꯧꯔꯒ ꯊꯝꯕꯤꯒꯅꯨ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ or any situation ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ or productive ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ any events ꯂꯩꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯅ share ꯇꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯌꯣꯅ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀꯣ then trust the needle ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯋꯦꯠꯅꯁꯗꯦ ꯄꯣꯛꯄꯤꯔꯤꯕ ꯏꯆꯤꯜ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ upcoming weekꯁꯦ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ luckꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ positive ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯏꯁꯥꯅ any decision ꯂꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯒꯤ advice or ꯃꯤꯅ ꯀꯩ ꯈꯟꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯉꯥꯡꯅꯈꯤꯒꯗꯒꯦ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯏꯁꯥꯅ ꯁꯤꯅ ꯐꯩ ꯈꯟꯕ decisionꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗ stick ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯏꯁꯥꯒꯤ instinct trust ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯍꯥꯏꯌꯦꯕꯀോ Next, your dreams to the practical plan. So, sige card matong ina Wednesday pokpiriba ichili nausingna lakadoriba coming week say isageba good lucks lay adubu fazana properly utilize tawge hai taragadi wakhal dang khallaga leibadi yaroi thabak oina pangthokpam su mathau taidana ko aduna action like tawbiyo boko action tawbiyo dream dang tawraga leibi yaroi wakhal dang khallaga leibi yaroi practical oibiyo have advice card tai phange boko Last but not the least, balance spirituality and practicality. So, sige card sige matong ina Wednesday pokpiri bechili now singna lakador upcoming week say sana isabu su trust to you isagi intuition trust to you isagi inner like ideology bu trust to you boko. But practical oiba habadi thabak oina pangthokba action oina utpasya sisi su soidanaba maintain tawna bo hotnabiyo ba ani se balance tawraga chakpiyo na hayabo hena productive oina bagi damakta. So, Wednesday ba weekly energy reading su matang saida lo shinjaragi ko. Hey guys, mathangsina akhoi Thursday ko. Thursday pokpiba ichili nausinggi oina lakadoriba upcoming week sida kai kai affirmation advice leige habadu yengminarasi ko. Everyone's a teacher. Engagement. Trust ko. And then angels advice tagi kai phangge habado yangase ko Thursday gi damakta. Thursday pokpiba ichili nausinggi damakta upcoming week ki angels advice improving health. Big happy changes ko. No need to worry. So, sige card kaise leire Thursday pokpiba ichili nausinggi damakta lakadoriba upcoming week sa sisi the first and foremost isana khwaidagi chection bigadabase everyone's a teacher ko so isagi akoibada lariba mi singse maybe isagi friends oibi ai family oibi ai siblings oibi ai partner oibi ai colleagues oibi ai oza oibi ai oidabi ai ko adum everyone masa masagi mi khudimaki opinion laiba aduna isana kainoma decision ama lawamdai natragana thabang pangthokena khanma matamda moida tathok tashin tawnabadi kemta kaideba adubu isagi akoibada lariba mi myam se loinamak masa masagi opinion myam ama oza amagi mongda isada loinamak haidi like kainoma natra kainoma opinion di share tawraktoinidana ko aduna mi khudingmakki loinamakti advice ti lawba yaba nattabanina hoi afaba myam amadi tashinba yai but isana any decision lawge khanba matamda mi myamna ngangwa myamdo loinamak apply tawraga su isana sina phai khanba decision do aduda stick tawbiyo na hayebako lakadoriba upcoming week se Thursday pokpi bechili now singi damakta yamna busy and tight schedule oigadori thabak chingadori ko thabama tawri kanda ama laksanbagumba adagi situation ama handle tawri kanda ama thokchalakpagumba adagi isase busy and tight schedule oiba ngakta sangdaba adum pothabagi matam pakna phangdaba tight oina leibado adugumba khara thengnagani and then trust hariba card chi matungina Thursday pokpi bechili now singse lakadoriba coming week sida hoi mi myam se loinariba myam se trust tawdabadi yaba natte ko haidi trust yawrakanda relations myam keep up tawrtoini friendship myam keep up tawrtoini bonding myam form tawrtoini ko adubu isana trust tawgadoriba mi singdo worthy oibra trust tawba yabra habado phasana khanthabiyo aduga isana AC gi mi sidi ai blindly trust tawba yaina khanba mido moigi wada hana hena thajabiyo haeba ko And then angels advise the improving health ko. So isa se hana ana ayek kumba or naro ba kholu ba leru ba leitaraga su coming weeks da improving oirakani improvement na ama lakani health ki oina good visions bi ko aduga naba khotpa hauji tawba yawbiraga su hena improve tawna ba isana chection ba ana ayek yawdana ba health su khar hena conscious oiba mathau tae na card na vision piye And then big happy changes hariba card chi matung ina lakadoriba coming week se Thursday pokpi bechili now singi ina luck lay positivity lay productivity lay na big happy changes na ama lakadori but isana opportunity sing grab tawa ngamna ba natragana productive oina ba khare hena hotna badi mathau tagani ba ko Last but not the least, no need to worry hariba card chi matung ina Thursday pokpi bechili now singna lakadoriba upcoming week se
isagi side tagi tawam thokpa ithodang fulfill tawbiraga aram se haibadi nungai adum potharaga leithokpiyo. No need to worry for this coming week ko. So sumaina piye Thursday ge ba energy advising se ko. Hey guys, next ako Friday. Friday pokpi ba chile now singi oina coming week sida isa isa ge ba kay angels advice and then kay affirmation advice lagi ado mayam pun yang minarasi ko coming week sige oina. In the near future, get more information, peaceful resolution, sorry, sanctuary, nature. Like sige card ni sila almost the same card ni ko. Ay card na to pakaraga draw to jagi Friday gi damakta. Perseverance, generosity ko. So Friday pokpi ba chili now singo ina lakador ba upcoming week sige ba kay vision pige hamatamda lakador ba upcoming week se isa se like go on a holiday, go on a trip haibagi mongda card china insin level ko. Hoi isa na thabang ingkhang yamna chinbagi busy and tight schedule bagi isa se free oiba ngamdaba natragana isa se hojik se personal time pi ba kitang watpa gumba maybe isa gi partner da natragana isa gi friends da or family da matam pi ba watpa khotpa adagi phajana mingle up to ngamdaba dugumba khara isa gi tight schedule na maram oiraga leirubadi maleba ko. Ado lakadoriba coming week sida isa se miga connect tawba tawdabaduna tongalagasu isagi ba personal space kitang lobiyo, go on a trip, go on a like vacation natragana adum nature ga nakna leiba jaga ko maybe adum garden gumba mo ibi ay natragana park gumba mo ibi ay dugumba kitang refresh oithoba mind se kitang light oihanba gumba sigumba se handak kilakadoriba week sida yamna needful oye maramdi isagi mind se hojik se khara chaotic oiba charang na ba stress leiba dugumba khara leiba maleba ko aduna kitang like take your own time ko kitang personally kitang relax tawthuo haibagi mongda card chine advice piba ko. Duga perseverance sige card chine matung ina Friday pokpe ba ichili now sing se lakador ba coming week se hoi isada kitang like free oi thokna ba relax tawna ba advice ti pi adu darga su isagi goal dagi or isagi aim dagi diversion di chatpi kino khang kan bi yo hotna ba lepi gano life ta hojik se stressful of the events kuma negativity or any issue mayok naram bi but hotna ba lepi gano khang ba kan bi yo give up to bi gano have advice se energy card dagi phange ba kwa. Last but not the least, generosity hariba card chi matungina haidi affirmation card ki oina kwa generosity hariba card chi matungina lakadorba upcoming week se Friday pokpi bachili now singi oina productive and good week amo oi hange hai taragadi sa se pukchil chawba thamoi chawthokpa generous oiba kind oiba se darka orakani haina card chi na pieba kwa. Angels advice ta kay pige how matamda peaceful resolution ko. Lakador ba coming week sida any incident or any negativity counter tango matamda violence or aranba hadi nungaitaba means resort tawbigano any situation or any issue arise ta matamda Friday pokpi ba chili now sing yamna peaceful oiba way the resolve tawna ba hotna biyo miga mukna ba khatna ba sauna ba si yari gai tawbigano na hayaba ko. Then get more information. So sige card sige matong ina Friday pokpi ba chili now sing na lakador ba coming week sida paw ma tare na traga na kaino ma thengnare haragasu like khudak ta isana decision lawbagumba rush tawbagumba sigumba se tawbigano impression oibigano isana kaino ma thengnare or decision am lawdore or kaino ma paw ma tare hai taragasu deeper oiba information dik tawbigo bako ngahak tangi oiba emotion na drive taraga rush taraga decision lawbigano ba. Last but not the least, in the near future, hariba kachi matungina Friday pokpi bachili now singi oina upcoming week se yam hena productive oidragasu or adum average oina chat taragasu coming future sida ko near future sida isa oina phaba mayam lakadau blay aduna lakadorba week sisu manage taraga phajana properly utilize taraga chatnabasu hotna biyo na kachi na vision piba ko. So Friday gi oiba vision su sida loijare ko.
Hey guys, so ngasigi oina aroiba deck haitare ko Saturday pokpiba ichilinaw singi oina lakadoriba coming week sida kari energy or affirmation advice lege habado mayam panne yengminarase. Friendliness, peacefulness. So Saturday gi oina di hausa phawgi di yamna stable oiba calm oiba card tholai haina khalle ko. Authenticity, koi angels advice tagi Saturday gi oina coming week sigi kai advice pangge habdu su yengminarase. Romance, wah card sing sidi Saturday gi di ko. Choose a new direction. Wait ko. So Saturday pokpi by chili now singo na lakador ba upcoming week se like greet everyone with a smile ko mi hoi phanam na isa na nungsidaba or sauningba or pamdaba mi lai taragasu mi khudingmak haidi harau ta yamna nok na haidi deal tawnaba hotnabiyo mi khudingmakta friendly oinaba hotnabiyo lakadorba coming week se isagi oina productive oiba yabagi afaba oiba yabagi good lucks good vibes mayam ama pibako aduna mi khudingmaktasu isagi ba good impression ama thamnaba hotnabiyo hoi isaga yanadre saunadre haraba mi dasu yengchanba khochanba kemna tawbiranu mi khudingmak friendly oiba attitude ta embrace tawnaba hotnabiyo like coming week sidi isase positive oina hingbiyo haibagi mawongda ko adumaina card sina vision pibako. And then peacefulness hariba card chang thola AC gi card chi matungina hawita isana phanamna sauningba nungaitaba lai taragasu mi khudingmakta harau ta yamna loina biyo haido haidi isana mingonda phattaba khallagadi isada stress adum leiba yaeba or si mi se yam nukside he kaina khallaga lai taragadi isada nungaitaba adu wakhal charangna bagoma mayam lakpa yaeba duna mi khudingmakse better oiba way da treat tawba afaba vision da yengba or isagi side gi good way da loinamak treat taw taragadi isagi wakhal se peaceful oina pothaba ngamni baduna lakadoriba week se coming week se Saturday pokpi bechili now singi oina yamna peaceful oina chatpa ngamna bagidamagta positive thoughts ngakta na isagi wakhal se feel tawhanbiyo hayeba. Last but not the least, affirmation card ko ina authenticity ko. Sige card, sige matong ina Saturday pokpi bechili now sing na lakador upcoming week say be authentic. You don't need to change for anyone ko. Haidi hoy nga sagi mi kuding magloy na detina de yade hadina isa na isa da change to wada bani haba leite. Adubu isagi oiba personal zone do da change to da bida mi kuding mag yana yana baloy na ba yabre yang biyo haibagi wane ba ko. Adubu yarak traga di yarak tre adu isagi side tagi di authentic oina simple oina adagi kind hearted oina generous oina leina na bo hona biyo wa pukchel chawthoga wakhal chawthoga harauna peaceful oina leina bo hona biyo bo kwa. So Saturday pokpi bechili now sing oina coming week se romantic energy da high oye so isagi partner ga isaga hena close oina loina rakpi or isa na yam khanjaba mi ga isaga yam naksanna rakpo rakpi or romantic anoba journey ma beginning ama oibi or mi anoba thengna bo oibi adumaina romance ki jaga sida haidi isada some sort of fulfillment gumba natragana some sort of commitment gumba make to bangam naba natragana hena naksanna bangam bagumba adugumba romantic energy se high oina uye ba ko. Choose a new direction hariba card chi matong ina Saturday pokpi by chili now sing na lakador ba no week sidagidi anoba direction of the life se puna bo na biyo be optimistic be positive ko afaba me ama grab toraga afaba side te chat na bo na biyo anoba hadi negative direction da chatla maga so anoba direction ama laraga brighter side te chat na bo na biyo na haye ba ko. Last but not the least, wait hariba card chi matong ina isagi life ta isana anoba direction ama lawdore anoba changes me ama poroctore hai taraga su isana change tawbada sukan kanaroi da bor change tawbada isada mangzaga dawba jaga dudadi change tawdraga su yai adum wait tawraga hold tawraga leibiyu stick on tawbi ko khangba kanbi ko have advice su dum card tagi phange baduna situation dugi matungina isana dum jaga duda deal tawraga handle tawraga leina mo hana biyo ba ko. So Saturday pokpi bachili now sing yoina su weekly reading se sida loizare stagi law ba advice mo shin biraga mayam mathangi reading mo ngai minarase ko. Thank you for watching.